Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi ubona ngathi umthetho usebenza ngokwaneleko ukulwa nezenzo zokukhahlumezana lapha ekhethu na? Nakumbono oyalandela. Imbizo le yamalanga amabili umengamela ibiza kwangathi ingaqaliswa ngemapholiseni kwenze ihubhululo ukuthi kuba yini kuba nenililo ezingaka emphakathini. Lo mthetho ukahle kakhulu kusento esihle kakhulu lokho kuze ukuthi labo labahlukumezela abanye abantu bakhona kubanjwa. Ayikho lento le umthetho awuncedi nganix kubantu abahlukumezekile kuleli zwe lethu. Ingoba inkululeko iningi eyigebengweni kulabantu abenza ububi. Umuntu uyangena namhlanje aboshwe kusasa kuthiwa usethola ibheyili. Solanga umuntu anemali ngapha eSouth Africa akalale esitokisini. Amapholisa la awasasebenzi njengamapholisa lawa kade. Abantu abancedeki ngokuthi bona bayareport but ijustice ayikho. Iningi lamaphoyisa ligene kakhulu yathi shi kwi-GBV. Government iyazama yona kepha le tendo yaqhubeka. Umbono ngiwombukeli, i-SABC ayizukuthatha umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Indaba zesiNdebele sizijamele azithatha ihlangothi.